sayong biyongan kerdem. Ubay ba sayong kitaray unang bisa saya hadukan menta. Menta satang ketiangan keren mo. Kasyong haupay ba ng sayong kamtam gitu kibatep NPP. Kadai kakabuk siar ya pi menta habi diem yale. Namar bela dabong pi kipay ba yasiu ba iya kamaya thong. Habay la charan. Ngan sakir ku mga. Ya kapor play laban halajong yung ngan kirku. Bangi yung mahe abala poy sedwar jong play yung mahe lada pidang laban pek yang ini dikepak na nasendat yung pida kapor bamaya bakin play to kirku. Kani dia yang peraba imri yung ngan kirku. Ngan kirku mga kadai kakabuk siar ya pi kibasya NPP kibatep NPP hana ikibaya thong isi ubay insakir kui dia menta kadi kakabu pi ubadu arak lekpan dai menta biya election penyo ubadu sanlak lekpan dai menta kakpor election biya lebeng dia penyo kane kadi kicikir kui dia balada imla manai menta kamde kicikir ku kadi bakti jale pai ba ulah dai ban sutu menta ngayon hangne namar ngatit tamasnya ibiang kane karin yang mengakhiran mga hayutiu kinsa komen biang hey me wat keren kuma nang itala bi kupra kata rupinong hendai nga namdan kano kajing snow namar balay nadu mene mga ladabong nganang sa alingo hadu kat menta bakanu kaparti ka biang tame ban sinsyar habay day ban sinsyar dalade yalade namar balay naladab don kaparti HSPDP lingba ka RDA nga poy sa UDP ban hadukat menta ngane tumne kumangalong nahapan pito kanu kaparti namar ba wat kaparti ka mga syania parti kaparti HSPDP kabaladon hadusan pau teligis nem dangoy langoy kumri ngan berkat yata kaparti kabasamay mintangan rung hadin sisnam ngan beng ngahapan paik punya nadong sadong kanu kaparti kababiang banga salek ban penyaso lada ka UDP ka ito yana kumu tau briubang nga idon kam nga ban ini ba ka UDP lada deksan sipau arpau hadu kana temen ndai lada ka UDP hadu ka